phethego ya gešo le kgono lo kgopela gore re bule dibuka mo bukeng ya Luka kgaolo ya 24 re tle re bale temana ya 13 go iša go ya 35. It's quite a long one, but it's got to be read, all of it, so that we understand it in the right context. Scripture reading will be taken from this book of Luke, chapter 24, verse 13 to 35. Watsiba be ke bala ka Bibeleng ya Sekgowa mara ke no kusha gore Sekgowa se a re tlaralaja. Ke tlo kgopela mongwe a re balle yona ka taba e botse. Taba e botse ka ra ona motho e re ke e bale. E bolela ka Chabale ba go ya Emmaus. Ka lona letšatši leo balatedi ba Jesu ba babedi ba be ba le leetong la go ya Emmaus. Motse wo le go dikilometara tše ka bago tše 12 go tloga Jerusalem. Gomme ba boledišana ka tšohle tše di diregilego. E bantši ba bolela ba nagelana jwalo yena Jesu ka nama a ba batamela a sepela le bona. Ba se mo tsebe ka gobane ba be ba širegile. A ba botšiša a re, ke ditaba mang tšeo le tšamago le boledišana ka tšona tše? Ba ema ba bonala ba nyamile. Go a fetola yo mongwe wa bona yo ba re ke Clopas a re, a fa ga se wena mofaladi wa Jerusalema? O nnoši yo a sa tsebego tše di diregileng kua ona matšatši a. Jesu a ba botša a re, dife? Bona ba re, tša Jesu wa Nazareta, yena e be le moprofeta yo modimo le setšhaba ka moka ba be ba mmona e le yo maatla go tše a di bolelago le tše a di dirago. Baprista ba bagolo le ba bangwe maloko a kgoro e kgolo ya rena ba ile ba mo gafela wa hlolela lehu. Ba dira gore a bapolwe sefapanong. Rena be re holofetše gore ke yena a tlogo phološa setšhaba sa Israele. Le kgono ke letšatši la boraro ditaba tše di diregile. Fela re tlabilwe kudu ke basadi ba bangwe ba gabo rena ba tsogile ba ile lebitleng e sa le ka meso, gomme ba hwetša setopo sela sa gagwe se segona. Ba boa ba botša gore, ba re botša gore, barongwa ba iponagaditše go bona, ba ba botša gore, wa phela. Ba bangwe ba rena ba ile ba lebitleng, gomme ba hwetša go le ka mo basadi ba le ba boletšeng ka gona, fela yena ba se mmone. Ke mo Jesu a rileng go bona, aui lena, a se ka ge le hloka kelelelo.
le diega jwang go dumela tšohle tše di bolotšwego ke baprofeta. Na kgane e be se tshwanelo gore Mesia a tlaišwe ka dilo tše, a kgone a yo ba letagong la gagwe le godimong. A ba hlalosetša tše di bolotšweng ke mangwalo ohle a makgetho mabapi le yena go thoma dipukeng tša Moše le tša baprofeta ka moka. Ya re ge ba batamela motsana o ba be ba ya go ona, Jesu a dira tše nkego go fetela pele. Upša bona ba tutuetša ba re, lala le rena, tšatši le šetše le diketše, lesusi le lona le šetše le swara. Ka gona a tsena le bona gore a dule nabo. Ya re ge a le dijong le bona a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga, a se ngwathaganya, a ba fa sona. Ke mo ba bulegileng mahlo ba napa ba mo tseba, upša a timela ba sa mo lebeletše. Ba šala ba botšišana ba re, a fa ga se sona se se dirileng gore re ekwe re kukega mola a bolela le rena kua tseleng? A re phutholela mangwalo a makgethwa. Ba emelela le semetseng ba boela Jerusalema, ba hwetša barutiwa ba le ba Jesu ba 11 ba kgobokane le balatedi ba gagwe ba bangwe. Ba re, ka nnete morena o tsogile bahung, o bone ke Simone. Ke moka ba le ba babedi ba ba nagela tše di ba hlagetšeng mo tseleng le ka mo ba tsebile morena ge a ngwathaganya senkgwa. Ke tlo fetša mo. E la English yona a tla ja ke draft. Phuthego ya gešo, mesong ya tšatši la lekgone le lebotse, ke rata go le dumediša ka leina la Tate le la Morwa le la Moya o Mokgethwa. Amen. Hlomong ke thome ka go leboga lekgotla la kereke ge le kgopetše gore le kgone ke tle ke sware thero ya mamohla. Ke be ke gopotše phuthego gore gape le kgone ke letšatši la bošupa ka morago ga tsogo ya morena wa rena Jesu Kriste. O tsogile mme o fentše lehu. Jesu ka morago ga tsogo ya gagwe o swara leeto, gomme re hwetša gore le balatedi ba gagwe ba bangwe ba babedi ba swara leeto la go ya Emmaus. Mohlomong ke re, ke rata go bolela ka sehlogo se, na o sepela le mang? Mo Polokwane Central, na o sepela le mang? Mohlomong ke re, o botšwa leng kgaufu le wena, o re, skwa lebala gore re mo leetong. Tate Dolo ka ra boleng. Nna ke re, go lena ke re, na mo leetong le le lengwe go lona le sepela le mang? Mo bophelong rena ba Kriste, bophelo ba re ke leeto. Mme rena batho, the ordinary people, mohlomong le rena ba Kriste, ga re kgone go kgetha gore re sepela le mang. Na companion ya gago ke ena o mo tshepile, goba e tla ba wa boraro
mo leetong la gago. Lena bana le sepela le ma. Le sepela le batswadi. Lena batswadi le sepela le ma. Lena ba Kreste ba Polokwane Central le tsamaya le ma. Because the way we choose our companions differs from one person to another. Mara go le mo Kreste, ke nyaka go bolela le wena gore go le mo Kreste o sepela le ma. Gobane motho o sepelang le yena ke yena o tšamang o mmotša ditsietsi tša gago. Ke yena o tšamang o mmotša mathabo a gago. Ke yena o tšamang o mmotša di-dreams tša gago. Ke yena o tšamang o mmotša di-plane tša gago. Mo re hwetša Clopas le mogare ga gagwe ba le leetong, ba boela Emmaus ke ga bo bona. In the past weekend ne ba le Jerusalema ba hlatsela papolo ya Morena Jesu, ba dula go fihla tsogong ya gagwe. Nna ke bona gore ba swana le rena. Rena in the past week, the Holy Week, and the past Sunday, we've been worshiping and re ipotša gore re a mošala morago Jesu. A ke kgolo gore o mongwe wa rena o ba swana le Petro a rileng ba mmotša ba re sepela le monna o, a re nna ke sepele le yena. These two ba re bele disciples tša Morena Jesu, may they are walking a distance of about 12 kilometers on foot. Ntwe e mmakatšang ka gare ga leeto le la bona ke gore leeto le la bona le be se kgono ba a literal journey. It was coupled with some spiritual thing in it. Banna ba bile le matlhatsi, a ke tse gore nna le wena re ka ba le matlhatsi ao. Ba boledišana ka bohloko jwa Morena Jesu, ba bolela ka sehlogo seo ba ke bo Pontius Pilatus ba se dirileng sa go mmapola, ba bolela ka tsogo ya gagwe. Me ba re ba bonagala ba nyamile, me ba na le di Batswana ba re ke ditletlebo, ba na le go se thabe ka taba ye ba e witnessitšego. Me ba botšana tše di le mafahleng a bona, bohloko taba ye ba e le mafahleng a bona. Me ka mantswe a mangwe ke bona ba swana le rena in the past week and weekend, be re bolela baruti ba re ruta ka taba tše tša papolo ya Morena Jesu. Me ke gopola tšatši le lengwe ke Good Friday, le rena be re participata ka gare ga mantswe a šupa a taba ye e bohloko. Taba ye bohloko she ba sepela le Morena Jesu me ga ba mo tsebe. Ene ke kuša gore le rena mohlomong e rile a re hlagela, le lekgono re le ka mogare a kereke mohlomong e sa re hlagela. Tate mang yena o rata gore moya o mokgetho gona mo, nna ke re Jesu o gona mo, mara ke kgolo gore le a nkwešiša ke re Jesu o gona. Ba bangwe ba re o ka yena, a re mmone.
So we have all those shortcomings mo tumelong ya rena mo leetong la rena la bokreste. Re sepela le Jesu every day, metseng ya rena, mešomo ya rena, in our communities, in our circles. Morena Jesu o gona, o sepela le rena, mme wa kokota o re mpulele ke tsene. Mara rena ga re kgone go kwa noko eo a bolelang le yona. Nakong ba re modimo o bolela le rena in a soft way. Mara ka baka la re lefase le tletse di-television le dilo tše dintši tša di-social media, di-WhatsApp, Facebook, Twitter, whatever. Dilo tšela di dira gore se ke ra kwa ge Jesu a bolela le rena. But the good thing about this journey, Morena Jesu ga a sepela le bona, a fetša go ba botšiša re ke eng tše le bolelang ka tšona. Yena wa thoma wa ba preachetša, wa ba thoma o ba botša tše dingwe tšeng ka gara mangwalo gore go traya gore ba kgone go bona another picture, the right picture. Mara ba mo tsebe, a ba mo kwe, ebile di tsena ka mo di tšwa ka mo, le ga ba botša ka mangwalo gore mara motho stranger se re botšang ka tša mangwalo se tšwa kae mo lefaseng. Leeto la go ya Emmaus is a story that wants to reveal to us not only about who we are, but also about how Jesus Christ on a daily basis tries to open our eyes. Motho ba opela pino a re mo sefafanong mahlo a ka ile a tutubologa ka bona Jesu. Mara wena mo Polokwane Central a ke se gore mahlo a ga tutubologile last Friday wa bona Jesu na. So taba ye ke challenge mo go nna gore leeto la Emmaus le bolela le rena. It should be something interesting to all the Christians. Rena re ipitšang ba Kreste empa re le mo leetong mahine ga re kgone go bona. A ke re sefapano sa se so. A re kgone go bona, a re kgone go tseba, a re kgone go kwešiša mabaka ao Jesu a itšweletšang go rena. Jesu o gona ka mo. Jesu o rata go tsenola gore re bonagatša ka gare ga maphelo a rena gore re tle re mo tsebe, re tle re mmone, mahlo a rena a tutubologe. Every Sunday we come to church, re balola Bibele, mara ge re tšwa mo morutuntsela o re bontši re no tšwa ka mokgwa re tlileng ka gona. Because a re kgone go bona Jesu ka mo kerekeng. A re kgone go mokwa ga bolela le rena mo ditherong tše di bang gona Sontaga e nngwe le nngwe. We cannot recognize him. We cannot experience him ka gare ga dithero tša letšatši le letšatši. Today, as we celebrate the resurrection, ke nyaka re bolela ka ditaba tše nne tše bohlokwa mabapi le leeto le. Ya mathomo taba ke gore morena o nyaka go ba le rena. Jesus seeks us. Clopas le mokgotsi wa gagwe ne ba tseba ditaba tše dintši ka Jesu, ba kgona go testifya, ba kgona go paka, ba kgona go rera dipulpiting tša ka kerekeng. They knew everything about him. Empa
ga ba kgone go mo tseba ge a ba fitlhetše, a ba kgone mo recognize ga dipona tša go bona. Go a kgonega mo Polokwane Central, go na le wa ka emang a pa ka re na Jesu ke a mo tseba, Jesu ke mmone, Jesu ke mo amogetše, Jesu ke mong wa bophelo ba ka. A kere mahina o tlhola a re lena mauksa le tshwenya gore a le nyaka go testifya, le ja ke ditlhong, le jela Jesu ditlhong. Mara Clopas le mogara wa gagwe, Modimo o ile a thiba mahlo a bona gore ba seke ba tseba Jesu, ka baka la re Modimo o ba nyaka gore Clopas le mokgotsi wa gagwe ba kgone go kwešiša diprofeto le ditshepišo tše Modimo a kileng a ba fa tšona. A ba mo tsebe because Jesu o tlile go bona unexpectedly. Bona ne ba ipotša gore Jesu ba Roma ba mo tšere ba ile go mo fihla ba mo utswitše. Even though Maria Magdalena le Salome, all those women, they came to tell them gore lengelo le ba boditše gore o tsogile, they did not immediately believe. Modimo ke ntho e mo warišang gore we are getting scriptures, we are getting sermons every Sunday, but we don't believe in these sermons. Le ge Jesu a tlile a re kgone go mo recognize. Modimo ba nyaka gore go ba bontšha gore bona diprofeto tšela ka moka tša ko Jesaja and everywhere be dira gore Jesu o tlo tla fela o tlo ba lokolla matsogong a ba Roma. They didn't expect gore a ka hwa a bolawa a išwa lebitleng, a ba timetšwa ka re a lebitla ba mo fihla. So Modimo o romela ngwana gagwe Jesu Kriste go bona gore a yo ba tsošološa, a yo ba preachetša ka ditaba tše. Bona they were still disappointed le Modimo ba re why Modimo a tlogetše morwa wa gagwe a no bolaya ke bathunyana mašole a Roma. Ne ba sa kwešiša gore plan ya Modimo e rile Jesu o tlo tla o tlo re hwela dibe. So leho was in the plan of God, so that dibe tša rena di tle di lebalelwe. And re a kwa mo morena Jesu wa ba omanya o re lena ba tumelo e nyane. Ke taba ye nngwe Modimo ka baka la re ba bana le tumelo e nyane a se a nyaka gore ba bone Jesu semetseng. Le rena re swantse o dumela gore Modimo ka nnete o tsogile. E se ka no ba history ba re Bibele ngwetšwe ke makgowa, tše re di balang ka mo Bibeleng di ngwetšwe ke makgowa. And most of us will still have that attitude. We don't really believe gore taba tše di tlhagile. Clopas le ge ba ile ba mmona a dira mehlolo a tsoša ba ba hwileng, they never thought gore le yena o tla theogela nqalong ya bahu. Batho ba bantši re tseba ditori tša Jesu, re kgona go bolela le go ditrateng le go dikerekeng ka Jesu, mara re kgolo re Jesu a ka hlaga ka malapeng a rena, a ka hlaga maphelong a rena. And most of us, we claim to know him, but unfortunately tšatši le Jesu a tlile we cannot recognize him. Motho o tlile a bolela re bona Jesu ka seswantšho se sengwe ke lekgwa le lengwe la go apara gaone e telele le sandals, mara o ka bona motho wa ditšhilana
a tle ka motseng wa gagwe wa kgopela dijo o a ferekana o re tloga mo wena a ke ne nako ya dinyaope. We call them bo nyaope, we call them the hobos, because we've got a preconceived picture ya Morena Jesu. Morena Jesu a ka notla mme a tsena mo le gona ka mo kerekeng a ka notla ra re no ke moshimane o mongwe o rata o tla ka mo kerekeng o nyaka o tlo checka gore na Sunday collection e tsamaya jwang o nyaka gore tshwara poo o ke ra ba le story sa mokhutong. No one of us ever thought gore e ka ba Jesu, because we've got preconceived ideas. Morena Jesu o ruta botlopase ka ditaba tše dingwe tše mo bukeng ya Deuteronomy chapter 18 verse 15 e re go le na o tla le romela moprofeta yo a swanang le nna a etswa mo setšhabeng sa lena. So rena our own people ba ile gore ke digafi gore ke di-hope gore ke di-street kids ga re ba bone gore ba ka no representa modimo gore ba representa Jesu. Botlopase mo bukeng ya Luka chapter 16 verse 31 e re Abrahama yena o kile a botša setšhaba re ge ba sa thetše Moshe le baprofeta le ge yo mongwe wa bona a huleng a ka tsoga ba ka se believe. And these are the revelations in the scriptures. Mo bukeng ya John 5 chapter 46 e re gape ge le ka be le dumelela Moshe le nna nke be le ntumela gobane o boletše wa ngwala ka nna. So Jesus is bring scriptures in the journey. Wa shumaela wa ba ruta mo leetong. Mme taba ye modimo o dira gore ba seke ba mo tseba, because o dirile gore ba širege ka baka la re tumelo ya bona e le e nnyane. Topic ya bobedi ke gore modimo or Morena Jesu o rata go bula mahlo a rena. That's why a šomiša testament tša kgale le tše dimpšha gore dilo tše di boletšwe. Mo verse 30 o mongwe a ka mpalela verse 30 ya mo be re bala gona. This is the mission of Jesus Christ. He wants to open our eyes, but he can only open our eyes ge a dira tše re kile ra kwa ka tšona. Morena Jesu o šomiša the scripture readings. Rena re mahlo a rena a ka tsoga a bone Jesu ge re sa refer to the Bible. Mme ge ba thoma a bala a ngwatha senkgwa a leboga ke gona ba bulegileng mahlo. Morena Jesu point ya boraro ke gore Morena Jesu e tšweletša go bao ba šetše ba bulegile mahlo. You have to see him, you have to recognize him, so that he can then get into your heart and into your faith. Morena Jesu had a fellowship with these two so that he can disclose himself to them. But Morena Jesu, if you have an intimacy relationship with him, that's when he can reveal himself. Kobala mo re badileng Luke 24 verse 41 to 43
it shows that intimacy ge ba ija le yena. Le rena, unless we develop that relationship le Morena Jesu, re ka se kgone a ka se kgone go tšweletša go rena. Mme taba ye bohlokwa ke gore Morena Jesu point ya bone ga šetše a di-reveal to us, he want us to go and share the good news. O nyaka re phatlalatša ditaba tše. Ge re šetše re bulegile mahlo, šetše re kgolwa gore ke yena a re hwetšeng we have received salvation. O nyaka gore we must go and share this good news. Because unless you come face to face with Jesus Christ, your life will never change. Every time when you come face to face with Jesus Christ, your life will never be the same. Ge re kgotše gore ke yena molopolodi, ke yena re hwetšeng, ke yena fentšeng lehu bakeng sa rena, o nyaka gore we must go and share this salvation le ba bangwe. Because the encounter with Jesus Christ is emotional. Ba le ba bolela botlo, mara pelo tša rena be di fiša, our hearts were burning. And be re sa kgone go kwešiša. But once he has revealed himself to them, at that very hour, e le mašogare, tsela e le dangerous, ba ile ba tloga ba boela Jerusalem again. Mind you, these people have walked that 12 kilometers on foot, and they were tired when they arrived there at their homes. Mara after Morena Jesu a iponagaditše go bona, ba ile ba tlhotlhora, ba ile ba lahla tšohle, ba kitima, and that trip was now shorter because they were happy inside. Mahlo a bona tutubologile, ba borone Jesu. Mme ba go botša barutuwa, regardless of the danger of the road and the late dark hour of the night, they had to go and proclaim this message. Jesu o tsogile, be re na le yena, re sepetše le yena, o re boditše tše di botse. He talked to us, a re balla dibebele. May we even had supper with him. Bjale potšišo ba gešo this morning, gore na le nama Polokwane Central, le na le tumelo e nyane na. Morena Jesu ka mokgwa ba kwatile ba sa kwele ntšwe la gagwe ba mme ba sa kgone go le kwešiša. He even called them fools. How foolish you are. Mme mo bukeng e re batlileng yona ona mo ya taba e botse e re aowi lena le hloka kelelelo. Le diega jwang go dumela tšohle tše di boletsweng ke baprofeta. And this is a challenge to us this morning, or are we Polokwane Central? Na le hloka kelelelo. Tsela e le sepetseng ya bo Kriste go tloga le Sunday school le a classing la ba mekgatlo ya di CWM ke yona CYM le di CWM le di CWL. Na le hloka kelelelo. Morena Jesu today is inviting us. Morena Jesu o nyaka go bolela le rena today ka ditaba tše di leng ka mo mangwalong. Nna ke a le kgopela, let's back him. A re mo kgopeleng gore a sepele a feta metsi ya rena. Re mo inviting in our homes to come and dine with us or to have supper with us. Because unless we invite him into our hearts and our homes,
we'll never recognize him, and he can never reveal himself to us. When he breaks the bread, that's when our eyes can open. Ke mo re ka reng, wo re sepela le ena. Tate Manaka o rata gore bapa le nna. He can now walk with us. He can now dine with us. We must yearn for him to come into our lives. Lena uksa ke a le kgopela, a re mo kgopeleng. O ratsane ka ra uksa, northern synod. Go be le reconciliation. Because Morena Jesu ga etla lefaseng, he was trying to reconcile us with our Creator, our Lord and Master. Rena re le uksa, we need him so that there is reconciliation. There is brotherhood, there is sisterhood, there is fellowship, there is worship. Then you can have communion with one another. Le rena, Emmaus is an ordinary place. It's like URCSA. It's like URCSA Polokwane. It's like our country. Ko Emmaus go na le corruption, go na le poverty, go na le crime, go na le joblessness, go na le the sick, go na le the non-believers, le the Christians. But all what I'm saying, let's invite him to come into our lives. Re Jesu re sepela le wena, re eme mo ha re shikinyere. We must invite him to come to South Africa so that the elections ka 29 May di be peaceful. Skwaba le mirusi, skwaba le all this other tlhakatlhakano. Because Jesu ke Messiah. The Emmanuel. Ge Jesu a tlile o tlisha God's mercy into our lives. Ge Jesu a le gona re hwetša salvation. Maratabashi. Morena Jesus is always ready to walk with us. Jesus Christ wants to reveal himself unto us. He wants to reveal himself to the world. Let's have communion with him. So that he can save us, so that we can be reconciled with our Lord, so that there can be peace in the world. Me mohlomong ro pele pina je verse je tharo ja Hosana 171 pele re tlo gopela di thapelo. Go ba re di opela ka moka. Hosana 171.